ناس كتير قوي مزنوقه في حته اسمها هو ليه مش عايز يسمعني، هي ليه مش عايزه تسمعني. بتكلم على بابا وماما. لو كانت بس ما عملش كده انا كنت بقيت بني ادم تاني خالص. بس الحقيقه بتقول ايه؟ فاكرين لما كنت بقول لكم we're suffering because of what is, we are not accepting what is. So الحقيقه انه he is like this، رباني كده، and because of this I have whatever I don't like, I don't want, I reject in myself. So محتاجين نبتدي نتعلم ازاي نشقلب السؤال اللي هو ليه انت كده؟ لو انت ما كنتش كده انا ما كانش حصل لي كده. لو انت دلوقتي سمعتني وعملت كده انا هرتاح قوي. لا، it's about time to accept he is the way he is. He did whatever he could with whatever he had and has. The real question is, and that's what this video is all about, how do I feel because he is the way he is, and because he treats me, or because he doesn't listen, or because whatever اللي هو بيعمله, his behavior, how does it make me feel? That is the real question. So let's stop with this question and try to focus inward. علشان بطريقة اللي هو رباني بيها بكل المشاكل اللي فيها أنا بقيت شخصية معينة، وشخصيتي دي مسؤوليتي أنا إني أصلحها أو أغيرها عشان أوصل للي أنا عايزاه في حياتي. فلما أنا بقول لو هو كان حاجة تانية ده معناه إن أنا مش قابلة أي حاجة من اللي حصل، اللي وصلتني إن أنا يبقى عندي المشاكل الموجودة عندي أو يبقى عندي challenges. But this is not going to solve anything. So please let's try to sit with أنا حاسة بإيه عشان اللي قدامي كده. We'll continue in the next video.